mari tse nahana ne izazo takwa tlo qala setjhaba sa South Africa mari nako tse ding ka re skete fela ke fihle ke re skete fela gore ke phamise dinyoko ke phamise dikilane tsa batho fela ke fihle ke re skete sa ka fela ke phamise dikilane tsa batho fela gore ba kene fela ke la ke skete fela ke fihle ke re 1 2 3 fela ke phamise dikilana le matshwafo a bona ba kene no ba kene ba tatile ikare fela one skete nyana fela ba kene ka English yani this guy is disgracing the kingdom of God of is embarrassed yo so is bambarizing you are not able to memorize the kingdom. Libitang is disgracing is embarrassing. Exactly. It can't fella. Kiri skete fella. How much fella kiri? Because Kibaknotes Haleman Bo, this guy is crazy. This guy is disgracing. Kenalewe namo profeta. Yes, TP. Guys, tumelang lekker vrijdag. La bana habai.
wa bona ba scars wa bona ba kena hanyane e re ke la teskete fela ka pa ke re blue mara ba ka ba penti ya nya ka yane ya se dura wena ba kena no ibile ke nana ke late ma ke late ke atla se la tsama ya kala batho ba thong di swapang ka net guys ke kopa ke tlwele Messi because Messi ona ke nkile qeto la tsohela ke tena and ka net I still maintain taba ya o repent haka asa hlola ke tena Messi asa hlola ke tsasa makeup ka net ba ne ke re fela ke phamise dinyoko tsa lona ke shift dipopelo tsa lona di etse di movement inside guys what ba a ke tlong ka le ke Frida gena na go telele today a kry-a re bua ka sex re bua ka mdavazana straight re bua ka davaz re bua ka tike ya go no jora ta re thotse ora grata le thotse sha wata ke tlo bua ka bo usbana ba tena mpentitse wa ba bo usbana tena mpentitse bana ba rantana le ba bentele ke tlo bua le bona today but today I ke tlo nkana go telele guys ka neta ke ba tlo nkana go telele ke tlo etsa show ena e be telele but ke ba tlo bua ka taba ya ka Wednesday le tso marka ka Friday re bua ka sex ne ke tlo bua ka sex re bua ka majana ne so ka Wednesday ke ne ke ya show ne ya Motho FM s le tseba re ka Wednesday ke Motho FM ka 9 o'clock until 10 and mono ne re bua ka hore why bo usbana ba ona le bo usba ileng ma 2k ne basadi ba bangata ba ile I mean isim basadi isim ma 2k ba ile mabentele ne so this guy was presenter wa mpoto why basadi ba bangata ba jana le ba jola le mabentele and then ha qetile ore and most ya basadi ba bang ba basadi ba jola le mabentele bana le banna ka bana le di partner ra mara ba jola le mabentele ne and then so one bottle why in 20 years and I don't know one most ya batho ba ka ramanyalo most ya batho ba nyalane kora so ba bone batho ba nyatsang sex e jola ka batho kora una batho ba tsote ba sa khathaleng sex e jola ka batho ba nyetsweng ha una batho jola ke mo araba kire one of the thing e tsa gore basadi bana ba ise diponana tsa bona mabenteleng kore fela basadi ba batla o trapua ka dikwai kore basadi ba batla o trapua ka dikwai ene lona bana le ba qenela bana ba bangata le qenehela basadi ba lona ene basadi bana ba batla o trapua bontate basadi bana ba batla o trapua ka kwai kore monate ka kwai kore monate jona most ya basadi letsa bana letsa so one ke jotsa this presenter kire most ya batho ba ka ramanyalo ha re tla tabeng ya sex ba so lazy batho ka ramanyalo ba lazy for sex nna so bone ntejwa ha ke soka ke bona batho ba lazy jwala ka batho ba ka ramanyalo ka sex ha re tla tabeng ya sex abantu ba nqena phemtshatweni ke sex
batho ba botswa ha re tla tabeng ya sex. But they are so lazy, basadi ba bangata ba lazy, banna ba bangata ba lazy ha re tla tabeng ya sex. And now the biggest problem is when ule monna o bole lazy ba to dula le mosadi ya sexual active ani divang o tholore o monna o lazy o ya ngena hona le banna ba botswa ha re tla tabeng ya sex. Now that is why basadi ba mangata ba enda ba etsa jwang ba decide hore ba lo fana ka diponana tsa bona mabentheleng. Ne ke bua ka ntho ka Wednesday ne so kere banna ba botswa bantu tangena man banna ba botswa basadi ba botswa batho ba ka ra lenyalo ba botswa ka nako ya sex a man ya ngana ba batho ba botswa manyalo mo a so bone ntho jwang hai na so bone ntho jwang le botswa ai batho ba teng ba botswa ke batho bana ba ka ramanyalo ke a pele ke batho tlo bua ka yona today. Batho ba botswa abantu ba chatile banna ba botswa ka ramanyalo basadi ba botswa ka ramanyalo ni nqena le khathetse ha le qetile le entertainer le fa mesebetsi ya lona attention le fa di bosso tsa lona le fa di responsibility attention ho feta responsibility of fanana sex ka ramanyalo lona ni nqena pha ni nqene mechatweni basadi teng le botswa ya bobedi nthele khale ke ruta banna mona le basadi ba bangata mona ho le ke re free handit nthongwe shapang batho one le bentele when le tlo have sex le nkgono yena le bentele le ha le have sex jolo ka ha le tlo robala lona jolo ka wife ma bentele ha robala lona ba robala jolo ka wife. That is one of the reasons it's ba sex at ma bentele di be monati for bomme bana ba baholo bonkgono bana ba di legend tsena di women's league tsena bon o fumane motho ile o siwa 40 years ba tika re ke nkgono wa gale ba banki ba 30 years ba re ka re le bonkgono ba gale le botswa manyalo ni nqena le ka re le lowe ka re le lowe le botswa kore ho ya ka molao ine tshwantse be di ke ne ke bolela batho ke re ba bang ba batho basadi ba bangata kore o botsa hore e ka re kuku ena ka re nka ba gona o iscrewfulla o na tlo iscrewfulle a ba e beya ka mosamong a ba re monna wa e jelle mosamong ska e jella o dibaka the way le leng botswa ka teng ni nqena nyana. That is number one. So number one, why bentele sex ya lona basadi le mabentele ile monate? It is because mabentele when ba have sex wena as a woman, ba have sex wena as a wife. Le botswa e ka re le bomme ba women's league le botswa basadi timba nyetseng ni nqena le botswa e ka re ha ke tsibi e ka re yo e ka re di meyara e ka re le di HOD le ke la bona bodi meyara tsa gale lola kana kwa mo magashi ai no ntwe rateng he ya mabentele batho bano ha ba have sex ba leja kuthi aba have sex mabentele ba fihla di malona ba have sex and aba have sex le wena as a wife ba have sex as a girlfriend ba lietsa di girlfriend e le ntho yo banna ba lona ba sa batlong o lietsa lona ba sa batlong o lietsa yona ba amatota manage banna ba bangata ba faila basadi ba bona because
ha ba batle ho have sex le basadi ba bona jole ka as if ka ro have sex le girlfriend ao you u batla have sex le mosadi wa as if huti e ka ro have sex le ntho ha ke tsebe ka re le have sex le bo mme motswadi e ka re ke mme motswadi motho o leng ka bodima hae le ya nesana ha le have sex kanti. That's when now today le na le mathata mangata hona le banna ba jelwang basadi and o thole o jelwa ke le bentele because wena as a man o ya nqena le botswa bontate le botswa bo mme re tla tabeng ya sex ni nqena nyane le khathetse le entertainer me khathala ni ya nqena gore there is nothing le sex tsa lona le dietse le interested. Now, here is the biggest problem. Now, when Musadi ayama bentele haba paluo. Ma bentela haba pali. Atlau tausa unyulus atlau hurina tekala ule buhluku kapa mangwela buhluku man ma bentele haba palu ba utlatlawi tsasaka self of sakatlu. Utlaitsasaka sterk self au fitakatlu. Ilor li bentelo lona haliba pani. Lele mabentela le kalama fail and morsa and sometimes when you are married guys and in total and is telling to win and about the only time ever the only thing ever is to criticize me ban criticize a fella marabama mailing message okay rutam that is why kids and hobanna le basadi kare kana ko yenwe. It's good to live a while to another mosadi wa hao. You must fuck your wife. Umujele ka rakoloi intele mosadi wa hao. If udula tropong utsamalo ala something the backyard timban o ale kubo le have sex backyarding umuhumamise umuphusetsa swimming pool. We kinye swimming pool because if how do you into them muhlali bentele li fihla lona li hlodi and the sad part ma bentele ha fihla una ha bapale ke go palutsetsa neta ba bapale bana ba and agree bile ba jonko ba batjha ba bapale o ba shebela ba ja for ma bentele na le theka la bona le tsama fail and morsa ma theka bona tsama loss ma so if wanted lesser heavy sex kana ko tsedi onke bo wife le bo husband to bo bele ka thoko how mo sheba mosadi wa o mmone jwale ka a prostitute o have sex jwale ka ikaro o kore ekare o jana le your beach umuje ekare it's not a wife it's your beach kore ka ba tsone le jana ka tsele etsang hore dintho tse ntsha a ithute tsona ho wena. It's very important hore mosadi wa hao azifundise izinto ezintsha apha kuwe a ithute dinto but le hana bontate and that is the reason e etsang hore betsatsina ka shukulena basadi ba lona ba nyetsweng ba robala le mabentele. That is the reason because mabentelana ha ba bapala ba fihla basadi ba lona ya bobedi le lona basadi most ya basadi ba bangata le botswa a le qetile le ya complain and always lona batho ba nyetsweng sex ya lona le etsetse di efforts. So next ke jetsa this guy wa presenter a kere when motho jola le bentel kapa jola le una le side nika kapa side chick when u jola le motho le etsa di appointment hore baby re tlo kopana ka laboraro and then re lo kopanela mohlomong B&B kapa guest house somewhere and hali phonelana le etsa di arrangement tsa hore le lo have sex le etsa di arrangement so ka mantsoma emong le emong halo kopana le kapa ha ke re le bentel le lo kopana le o siona wa gale o menwa wa gale ka mantsoma le be le preparelane lona le preparane hore baby
today we are going religion le a preparada. So come on chama, when you feel man as a woman o le mme o feel man e ka ba B&B e ka ba hotel e ka ba it doesn't matter le bentele le na le wisa kae mare ha le feel man kelelo ya o e se le mono o ready for whoever sex o ready because le discuss it or baby fanda ga re tlo jana le discuss it. And that is why most the sex it's about to buy kutswang tsa mabentel le it's about to buy kutswang ba cheatam the sex it's they are so much good because kana ko le a discuss le gona bolela na baby fanda ga ke hopotse tlo jana motho ka in tlo ka ramanyalo ha ine ntho ka ramanyalo ha re discuss ha ona mohlang re prepare na ngore baby fanda ga kola ka ditse baby ke batla re tlo jana hle monna baby ke batla re tlo jana tsena baby ke khaletse tlo ja tsena ke ka ba khaletse style se so le so ha le di building tse jwang ha le preparani ha le bui next anienzi next. That is why now mabentele ankile over basadi ba banna ba bangata ba faza ba ninzi aba chatile guys ba juwa ke mabentele ene mabentele ana yetsang aba hlokovisa ntata ko re ha ba pale aba tsukutla bonkgono bana hore matheka bona tswe di jointing hore na le tswile jointing mabentele aba pale. That is number one. Me viri dumela gore voter as our president ya ANC. Tumiso bofoke mwese watso. Na guys, na ake batlu bua maka. Somebody or TikTok onyaka last time or ntate moruti nna ke dula ke khathetse kere when o dula o khathetse ba tlo jella mosadi kere once o dula o khathetse le monna ya khathetse ba tlo jella mosadi. Two, ha o le monna ya kapa o le mosadi ya dula nga khathetseng ba tlo jella monna ba zo kela ba tlo jella ha monate lona ba dula ba khathetse ba tlo le jella. Ke ne ke jwetsa batho TikTok yena ne ke ruta ka yona TikTok kere and ke re ho bona hona le di position tseo le di etsang tsa mogatala when le khathetse hona le di position tse tshwantse le di tsebo okay today baby we are tired but re tlo jana ka position ena that position o tolo ha se position e tlo le strainer wa bona like ona jwale hona le position actually re ke hlalosa ke hlalosa bana ba go ga ke hlalosa. Okay, tlo ke re fedi position tseo nna ke di tseba tse sa nking energy ngata runa bontate. Ya pele ke ena ya mosadi ha shebetse kwa ne and then wena go hlaka morao as a man. That position as a position e nkang energy e ngata o tswa monne le ho wena as a woman. It doesn't require lot of energy because kind of both of you le robetsi ka lekeke e mo robetsi ka lekeke tse le wena robetsi se wa bona letse monna mosadi wa yentse tulusa o yetsa tulusa tse ne ha yetsa tulusa wena as a man o hlafela ka mora a chicken position. Yes, I get to know chicken position, I'm not sure. But Kiana then Luena Utakamra. This position, as a position, energy engata. That position doesn't require energy engata because when as a woman, Urobetu dimabete, le partner ya how. O ka o di mabet ha robala o di maha ka mantswa mang ha o hatella but o ka thoko o robetse ka morago so we hlile ka mona ka morao. That position is just a simple position it's a requiring energy engata because any weight it's alone di beteng both of you
o mo robetse ka lekeke le wena o robetse ka keke o e hlaile ka morao ka mona wa bona o mo hlaile ka morao ka mona that position as a position into enkang energy ngata next ya bobedi position ya when o le khathetse le babedi kapa wena as a man you are tired ne kiena musadi o etsa o robala ka mokokotlo ha qetile o phamisa maoto wena as a man o hla tjena o phamisa maoto tjena then o phamisa maoto tjena then your partner o hla ka morao tjena your partner wena as a woman o robetse ka mokokotlo then your partner le yena o robetse bethe then o robetse o hlaile a ke tseng ga hlalosa jwang your partner o robetse so ne then o mong o hlaile tsena wa that position tseno guys ha se di position tse require energy engata ba tlonkele jwetse batho ba faila manyalo a bona banna ba botswa basadi ba botswa and then ha re qeta ho ba botswa that is why today banna basadi ba lona ba betswa ke mabentene a ba trapa ka sehloho mabentene a trapa basadi ba batho ka sehloho ke a pele ke qetile mabentene ana a trapa basadi ba batho then be re ba le bonkgono bana di legend dimbokoto basadi bana ba dulang ba khathetse ne ba tshwana le bontate bana ba aba ba fast basadi bana ba dulang ba khathetse basadi bana ba khathetse jole lona he le replace ke ma 2k lona bo osi ba gale ba ka ramanyalo ba gale ba khathetseng ba tle pensioning le agree manyalo mona le sebedisa manyalo as a retirement le retire bofebeng ba lona kwana gale le itlhotlora jole le sebedisa lenyalo as a retirement mo le tlo phubulela lola elwese ai batho ba nyetseng a lona le kgathatsa matla ni diniwe na lona bomme ba kgathetseng a ne diniweyo le kgathetseng jole ba 2000 he lona a linketse banna ka sehlo ene ma 2000 ona ha ba pale ma 2000 ha ba pale akribile lona ntho lona bombe ba khale ibile le di humeno nthopo tsona ke tsa di krempe tse musifa ho so tsile balance What? Lona bombe ba khale le bos ba khale lona bile le wesempe le khathetse le de we le etsang di taile ka teng wa bona re ke o go swa khale into akudala le wa mona re motho de wa etsang ntho sex ka teng wa mona re ke o swa khale no le khathetse jole ntho ke ratang ma 2000 he a ya le thusa jwale a kene hot baneng ba lona a linkela banna pop ani thathala madoda ngesibuku ba linkela banna because lona le tshwarwa ke di krempe le botswa bomme ba gale ha le etsa women on top ha le tsebe lo yetsa le dula o di ba motho ni a hlaba le dula o di ba motho ka re le dutse di ba selope mere lona le bohloko ampe lo fumana motho a dutse di ba motho e ka re dutse di ba thuana le tshwarwa le fasticate le motho ke fasticate substitute ke le kwala batho sefuwa fole lona bo se ba galo dutse di ba motho ka rutu o dutse di ba slope me o dutse di ba motho mo fumana o dutse ka re etse selo e ka re dutse slope me o ntso etsa tsena felo tsama melona ga o dutse di ma kwa ya motho e bile kobedi lentina hampe lona le ntina hampe lona bo se ba galo lentina e batho ka ramanyalo le antina hle ana batho ka ramanyalo le antina fumana motho dutse o di ma kwa
Kore o dutse hodima letheka la motho o hlele o dutse hodima letheka la motho e ka re ho dutse hodima ntho e ka re dutse hodima sofa ya taxi ka re driver ya taxi dutse hodima stulo sa quantum fumana le ditutse le botswa because agree e wese le tla le khathetse nahana o tlotsa ho meno nthopo khathetse o diniwe and agree ke le khalmets ka hape le tsa dipapa tsa dinduna o qeta o ja papa e ngata ya induna ya iwiza miss ya thuso engotseng thuso phofu engotseng thuso le induna le jile o email you can't even move ha o qetile fihla o dula hodima motho e ka ruthe o dutse di maslope mere suka ai ai luna ai batonye swing a hlejelwana ai kelwana mazone kelwana jelwana ha ke bone batho ba seng ke manyalo sex serious jwala ka batho ba ka ramanyalo ha ile ona batho ba ka ramanyalo ai a le serious se fapana ke ba tluba maka the worst part agrejwale ntho re againa manyalo mona re againa re tletse dimpa tsa rona digolo o dinkuzunkulu you can imagine jwale a o fihla o dula o di mamotho o ruetsa ho meno nthopo o nonne o le size 56 o ditse di mamotho jwale le lona ba linkela banna ma2k a linketse banna ka sehloho because ha le kgathale di-sex tsa lona ha le improve di-sex tsa lona ha le etseng now here's the thing banna basadi ba bona ba jwa ke ma2k ka bo madimabe le basadi le banna ba lona ba ratana le ma2k I mean basadi ba lona ba jwa ke o tike mabentele but ka bo madimabe le lona banna ba lona ba jwa ke ma2k banna ba lona ba ratana le ma2k a fa banna ba lona kuku tse kotsi bana ba ka tse kotsi kuku e kotsi ebile a kre lona le tswafa lo hlapa a le chaisa o tla utlwa motho yena o khathetse o tlo kena jwale ka ya a le jwale fone ka re ho kene nku ka ra dikobo kapa ho kene pudi ka ra dikobo o tlo motho ra ina ke ba tlo hlapa tsatsinyana ke khathetse motho ba kena ka re ho kena pudi ka ra ma 2000 a hlapang ga monate a skoon and then lona le ka di wiki tse ngang plus women hair room telele ka re ke dreadlocks ya mofula ke dube kore ahoy jama ahoy kore ufumana nto boya ba kuku le mati la kuku le sa bonagala o dutse hlatheng tse tsena ka re ke ntho kore ufumana di-dreadlocks tse kore a le kgathale nix a le tsotele nix lona basadi ba nyetsweng a ona batho ba sa kgathaleng sexe jwala ka batho ba ka ramanyalo le hlotse lona batho ba ka ramanyalo le botswa ke le jwetsitse ka re sometimes create nako ka re tshintshang dipleke ka re yang dihoteleng ka re if sa afford hotel go to B&B ka re ho lona patala B&B kapa guest house ka re patalang di guest house le change di pleke le tswele ka dikamoreng tsena tsa lona tsa dikubo tse grey tswang ka dikamoreng tsena tsa dikubo tse grey fumane motho le ka ra bete ka dikubo tse grey a ona di globe le lighter le batlana ka to le lighter ha le batlana ka kamoreng o tshwantse le batla sebedise torch ya phone nana lona batho ba nyetsi nana ntse batho ba nyetsi la bantu basemtshatweni nalante batho ba ka ramanyalo a suka a ona batho ba serious jwale ka ba seng serious jwale ka lona
Baba Baluna, today, little karamanyalo. Now, Konoling active no, and active usually. Baba Baluna, when ununto years, you were so lazy. Bedinena is in Nelitwa for today, you are a girlfriend, no. You are not in sexual active. Jolly, come on, Bali Shapa di Tailita Mahala, Lijua Mahala, let's where the Tailita Mahala. When Uno Tantu said in totem, in your marriage, you are not interested in a little water, let's father complain. But today, divorce, le Aruan, le Banabaluna, le Aruan, le Basadi Baluna, Kiona, le active no. Le active no. Le active. Le atunusua, ni atunisua, le active no, but I didn't tell you manyalo, le botwaling, le complain and etc. But today, and onole botwa in your marriage, Caroline Yalo Lahao, onole botwaling Yalo Lahao, Mono Chansu Sebedi says sex to build your marriage. Today, le Sebedi said the Kuku Saluna, le Sebedi said the Quiet Saluna, le Sebedi are for free, no, give for free, Mahal. And I know, Shaban Jolly, reactive job. Since divorced, we are sexual active, but you were so lazy. You were so lazy. You complain. You sabatli next, you sabatli sex. But today, Richello Mahala, Rejanana Mahala, we are sexually active now. Kamra Richo Manyalo, but Halen say really Manyalo, ne really boats are really complain. Resabake next, but today, Rijwa Mahal. Come here later, Bunyana na ditebo. Come on and ditebo. Ereke o tshakela pasta o tlo bona hore rona ha re fetwe ke mathuke a re tsebe ha o tle mara o tle kanto sterk self le ka self ya dipere ke ba tlo ke tlo kena mathateng mona kopana le wena nto noka ya o se tsile joint I na get even why but to manyalo reba lazy manyalo aruna very lazy manyalo aruna mashapa manyalo aruna but lazy manyalo but today Baba Mbaluna you are so sexually active today. But sexual active for not lineal lahao, but you are sexual active mone wamoto. Sexual active li diali head botos about lunaba robalan di hotel li diali di betes at the hotel the way li sexual active. But in your marriage you are so lazy will complain usarati sex. But today since it's linealo now you are sexually active. But you are sexually active to somebody's husband. Umunna wamoto. We are sexual active. Musadi wamoto. Kiwana le sexually active. Le sexually active banne mbabatu. Le sexually active basadi mbabatu no. But le khutsu kuba sexual active manyalo alone. Le khutsu ni ngwanile na ngwana. Today le active le computer. Agribile le bakaunga bana babatu. Le bakaubanga ka lipuna. Le bakaubanga ka kuku. So le active no. Le active. And in terms of you are so much active to somebody's husband, somebody's wife, but kona le muhlanileng active. Kona ntwentina kayo. Title address. Next. Title address. Yo, and nakala wanaba. How about? No. How about what discourage us all about Taka Ramanya? Very lazy. Can I give you about radio in Kirhubon? Wabana Friday and Saturday, Kapa Sunday. Wabana Matati Friday and Ingila Kalujetal Mona Laker Friday. Or something dedicated for sex. Friday. Kapa Saturday, dedicated. Friday, Saturday, dedicated for sex. Le Jani.
le buke if le sa gone buka batlang anti kapa le batlo o sia tlo le sallang le bana ha le qetile lona linke bana ba lona linke anti anke bana lo robala le bona ka kamoreng lona le dedicate Friday le Saturday le dedicate le for sex le jane ka dipelo tsa lona kaofela wa tswa le etsetsa hore ka harabeke when le khathetse le ntse le etsa di have done but at least Friday and Saturday yona be le jane ka tsela ka pelo tsa lona kaofela le jane ka dipelo le have sex le tleka di tile tse ntšha le etse dintšha le improve sex tsa lona le tleka dintho tse ntšha tseo le qalang go di etsa le babedi. By doing that, what's it going to choose again? It's going to choose our Kasata Harabeke when the heart is at least Friday le atsebaure ikeletsa lona. Friday le atsebaure ikeletsa lona. Saturday is dedicated Friday and Saturday dedicated in sex. Le jane ka ditsela tsohle le etse di taile tse ntšha le etseng le if le gona le latele dipono le di kinye mona le etse di taile tse le di bonang dipono. By doing that it only choose our harabeke when only lazy kapa u tswafa but at least be le gone o satisfy ana lona. Wa bolela me gare utlwe mme o bua hela pastor re ntse re rutega na e tswana sa gago sa nhlola ka mo be ha le lona ba ntse ba le botswa manyalong a lona hona jwang le ntse le tlo ba active jwala ka rona ke rona bana we are sexually active ona jwala ma re tswile manyalo we are sexually active le basadi ba sexually active ma re tswile lenyalo you are just sexually active for banna ba batho now you are just sexually active for basadi ba batho you are now active you are now sexually active for what for banna ba batho for basadi ba batho you are now sexually active ke ona ntwe ke rateng ya rona. We are sexually active now, but sexually active muslan re tswileng ka ramanyalo a rona. Qetile. Next. Hape yena nkile ka le jwetsa yona na ke tsebore why ke ba ya itseng sex ke ntwa bosiu manyalo na ke ba itseng manyalo a runa sex ke ntwa bosiu ko re tsubule penti ku ka intisitse le tla be di theola tse le sa ba ka di theola manyalo nga lona wa. One of the thing ya batho ba batho ke tlo kwala guys, one of the thing ya batho ba batho ha ke tsebe ke mang ya itseng sex ke ntho e re tswang bosiu especially banna le basadi ba nyanane ha ke tsebe ke mang ya tlileng a le jwetse ntho no sex ke ntho bosiu ha ke tsebe banna ba batho ba batho ha ke tsebe ke mang le jwetse gore sex is for only for the night ha ke tsebe bitswang ha ke tsebe why batho banna ba batho ba batho banna ba what's banna ba batho ba batho akanka koloi aba driver abaya sai chikinyaya abolo jana le sai chiki daylight aba gutla motsiare and aba thewela mantsiba ba tla hahae basadi la yetsa ntone today ya re ntse koloi ya hao o tsamauloji wa ka speed lo jana BNB kapa lo jana le boyfriend kapa le tenda le twinto le bentene la hao le a gona ho tswa mesebetsing le nke dikoloi tsa lona le drive le fihle le jwa ka speed le jwa ha le qetile le khutlele mala ntho mesebetsing ya lona but the same thing ha le yetse ka ramanyalo lona le emetse hore e be bosiu
le je papa a le qetile le theosetse le nyofe le qeta ho ja le khotse dimpa di le kholo di le biba a le qete be le nka dikobo tse ngata le di be le thekeng bo shebelletse hore ntate ona a kunya ka le theka le imetsweng ai anytime Matsepo is sex time, but ai yo manyalo ngwana rona manyalo le motsiare a le etse next le busy ka bana le bapadisa bana le etsa but the same me o gona o ntsa koloi e fana le koloi a ba tsamaya somewhere a lo buka le gona o buka guys ho na le di B&B tsa di rest day ke tsebitswa rest day kapa rest what di le gona o buka guys o thole motho wa tsamaya o tswa mosebetsing a tsamaya a lo jua 1 hour a fika ba jua motho a qetile a ba gotla la hae e mongwe o thole re o jua 1 hour o gotla ke ntate o lo have sex 1 hour le girlfriend ka le girlfriend ha qetile go gotla but the same thing a le etse manyalong a lona le emetse mantsibua pele le tlo jana pele le tlo have sex le kala ka bo dipapa le a ja le je dipapa le shedding papa tse ngata ne ha le qeta ho ja le khathetse ha le qetile le lo lukisa dikubo ne o ndlala le lo lukisa dikubo tsena ndi betena di dikubo tse ngata di fihle di le hatelle ke dikubo ke papa ke nduna di tletse ka ramkhaba le khathetse. That is why sex tsa lona batho ba nyetsweng they will never di be mnate ha ona mohla sex tsa lona di tlo improve ha ona mohla because lona sex le itjwetsa fela hore ke ntho ya bosiyo lona batho ba nyetsweng sex le itjwetsa hore ke ntho ya bosiyo ba bang ba lona mona ne le sa batle sex motsheare ne le sa eve sex motsheare but today since le decide chick today ne di etsa sex motsheare but how no nyetso no sa batle etsa sex motsheare how no nyetso ono sa batle eva sex ntate ono sa batle eva sex motsheare because motsheare ne le fa bana ba lona attention but no because le decide chick le have sex le bana ba batho le basadi ba batho jole le a di etsa di sex tsa motsheare le a gona ka dikoloi o lo have sex o buke le have sex man le ntinne hle je papa tse ngata mo aja fumana motanji le papa o bo mmone bila o tsela di tstulong mmona o tsela tshwere ke boroko o lebeletse gore motho lo ba active jwang ha fihla dikubo ha qeta o ja papa e ngata yo sa bila o tsela bo tshwere ke boroko ene le ja ka bo 9 ka fast tele le lo le papa na I saw Kenny digest system le ka le ja ka 9 a qetile o bone papa e tletse ka mpe bile motho a teng a tshwere ke boroko so zela mbone mte so zela papa e tletse ka mpe le jele le khotse e tletse papa e tletse o jele bo stampo si twele tletse o qetile belana re tla ba active le fitla ka dikamoreng lona batho ba nyetswe ona batho ba sena nkelelo jwala ka batho ba nyetswe and especially re fitla tabeng ya sex ona batho ba sa tsoteleng lenyalo la bona jwala ka sex jwale twanke le jwetse he are ke busy ka papa ai le le khutse ai la le khutse ba tle next salon ai so khutse la no tlo just stamp and o tsaba lona kre ba bang ba lona o just stamp bilo beile le dombolo pela sona mo e ka re ke dijo tsa difu ka re ke dijo tsa funeral o kila bona dijo tsa funeral hal
gore ba o tata o tswa ka re dijo tsa difu mpa e tletse e imetswa o qetile bonana gore o tla ba active wa fihla ka kamoreng it's impossible ha o kgona that is why le tlo frustrate banna ba lona le tlo frustrate basadi ba lona and ba bang ba lona let us be honest already sentse le na le mekhaba already now you can imagine mokhaba ona o sentse le teng ha o qetela po o kenya dipapa tse ngata nto o kenya le stampo ka ra mokhaba o ucimba kuzokwenza kana nto ha o qetile bonana o tla ba sexual active dikobong ayiyo nto ejwalo ayiyo next ayiyo ha ke tsebe why batho ba tsho dina na sex ke ntho bosiu fela ai yo sure na guys kana go tsaka ntse ke nyetse yo nna nexa bapa lehle nexa bapa nexa bapa ba bang ba lona le tshaba ba di sex ka dikoloi tsa lona re kere to badimo ba tla lwa aro badimo ba tla lwana re hevela sex ka rakoloi ba ta qetile ha o qetile mosadi wa hao ba lo mo hevela sex sa moe ka rakoloi sex ba lo mo natha ka rakoloi wena ha o ba tlo mo jella ka rakoloi because ntse re koloi ya hao badimo ba tla lwana o ka heva sex araba phansi bazawula alba tlo jella ka ra dikoloi ba ta qetile mohlang tsile manyalo le jella ka ra dikoloi le jella goed ka ra dikoloi ni kelwa phaka tko moto ba ta le qetile ha le tshwantse le jella ka ra dikoloi ka ke banna ba lona kapa ke basadi ba lona ha le ba clinics ibile wena o bona re you will never do that le la ka badimo hore koloi ya hao badimo ba tla ifra ai lona la maka tsa lona ai kana go tsaka before ke tseba hore nna before ke ante ke le moruti yena wa yanenga a sa tsebe the responsibility molinyalo la ka lapeng wa tsane ke etsang guys kala o tloa kala bone next heavy sex la bone la bohlano sa terta ke tla eva sex a khutla kereke a ke nana desu go mwele ba hlahlamisa some husbands judge their wives for having high sex drive get it back because ya chamutu yana le sex drive udimo yeah you can imagine jwale botana le sex ana le sex drive udimo wena o bole botswa motho una le partner le sex drive udimo o tla o hlahlamisa o tla o hlahlamisa ke wena o kgathetse o tla o hlahlamisa ona o bophela le mosadi ana le sex drive udimo ha o qetile o bole botswa wa tla o hlahlamisa o bole le se monna wa bana le sex drive udimo ha o qetile o bole botswa wa tla o hlahlamisa a wa zokolekelisa sana o tla ba le mohlahlami o bana ba bang le nonne jwa le a fella di backseat tsa dikoloi le fella le ne di dula jwa le fella ana ke ba palihle nna lenyalo laka ha re tla tabe ya sex ne ke etsa ntweni ka sonta o ka Thursday ke be ke re no ke have sex out of Thursday I purified myself yo hey ke shoka o se na ntsheba ka morao hlwarang you know gore ke mohlahlamisa you know abstain for 3 days ara tlo ke matlele deputy kamanto ke lahletse mosadi wa ka moleko ka nnete na hana fela ntse
ke a ke fast a ke heavy sex o tloa ka la bone la bohlano sa trita yo no ha ngwanaka ke shapa ke ya pulpiti o ntse o bina se fele o ntse o tremetse moruti ka mina thoko motho wa ka re ha re je fatshe di ja fatshe le nna ke na le ja fatshe na ha ne ke nyetse khatlabet a next ne ke tshintshile dintho tse ngata ka nna ke ra tsena tsa bore ha ke tlo eva sex ke ya pulpiting ha ke se modimo wa tseba ke nyetse mos so why tshwantse ke tlo sukudisa tate modimo nna ne ke etsa tate ke ya kerekeng before ke ya kerekeng ne ke eva sex before ke ya kerekeng sharp because ke le ka utlwa hlahlamiswa ho bohloko so yo ata batla hantlanyere na ke sa sebetsa jwalo swaka no le no na ke nyala mosadi wa ka tsebe hore re a heva whether re a kereke qala ka 10 rona re kena ka 11 pulpiting kapa ka 11 kapa ka 12 di ja fatshe pe shapantse ke ya pulpiting pule ke shapantse ke ya pulpiting shape ene tlo mpona ke fitla pulpiting ke halalela jwa ke halalela ha ke ya pulpiting o ithotse hantle ngwanaka o halalela o shebele basadi ba thewela ba sebetsang mosadi ha ithotse hantle yes mosebetsi man o ba active everywhere o ba active hey yo nna bile ke a bina ke ithotse hantle nka bina le kereke man ke rere ke bine ke etse so guys ke ne ke ba le bomme ba le bontate ba nyetseng today guys ke a le kopa nkang sex very serious ya bobedi when re tla tabeng ya sex a ke tsebe ke boka ntho ke bua when re tla sexing don't have sex le partner ya ka respect sex ha ba tlo ba respect na come ha re tla tabeng ya sex you don't respect your partner ha o tlo mmona jwale ka mosadi wa once o ka mmona jwale ka mosadi wa ho na le ntho tse o tlo tshabang o di etsa once o ka mmona jwale ka monna wa hao there are things so sa tlo ba comfortable o di etsa hence but bohle ba jolang tsa mosha ba dintho tse ba di etsang bofebe man batho ba etsang ba jolang batho ba bofebeng guys ba etsa dintho tse kotsi bofebe man guys bofebeng o etswa dintho tse kotsi ska utla batho ba ntse ba raba batle ditho ka dibono tsa bona ba batle di tshwarwe bofebeng kwana di a tshwarwa zia batho di tshwarwa di a tshwarwa di be diphopoletso o ke mna nya haleluya la bofebeng wa sebetsi lona ba ba lona le innocent mahlo ga runa mo bofebeng kwana le a sebetsa bana baka wa sebetswa bofebeng kwana le sebetsa ba ba lona le ditono tsena tsa lona di sebetsa bofebeng kwana di sebetsa zisebenza o tla motare o tla se hantle o tla se a se mona ka ndi ditono tsena tsa sebetsa bofebeng kwana tono tsena tsona di a sebetsa bofebeng kwana mona manyalo le dikwalletse le ntsha boloko ka tsona fela mara le batle di tshwaruwe mara bofebeng kwana boloko bo peteletswa ka hare bofebeng boloko bofebeng kwa boloko bo phusetswa ka hare o bulongwe o tshalela ngaphakathi bokutlisetswa mohodung kwana bo tlatsa ke to tsa bofebe ai bofebeng kwa fa ba le batle le thoka dibono tsa lona lex ha le batle le tshwarua mare bofebeng kwa
tsona tuno tsa lona tse le sa batleng ka manyalong a lona di tshwara bofebeng kwa teng di a tshwara goto ka nnete le mona mo tswang peanut butter teng chocolate man manyalo chocolate eno e phusetsa ka gare kanti bofebeng kwa chocolate eno e phusetsa ka gare oh, lekker vrijdag gaat aan toen de oh, Shaka Zulu. So guys, hi, mañana. Never have sex le mosadi wa hao kapa le monna wa ka respect. Ska ba mo respect. Sex. If you want to enjoy your partner, money like a girlfriend. Money like a girlfriend, money like a girlfriend, you will enjoy the sex. You will enjoy sex, the partner. Kongwane heluna kikwale kaluna. Luna ba single. Isana pa wantana ba. Kongwane luna ba single. What's one take you to Tilenio, guys? Especially about ba single. But one about Sanyalo, but one about Manyalo, most about ba singing. There is something eki to Tilen because I really am also singing. Singing. Mona Mujolo re-impress so much Haretla tabinya sex. Kata Tilen. Nekilo jubek. So nekilo raka di sex toys shopo nyemwe ya dinto ya the adult shop. So haki kana adult shop yem kilo raka di sex toys guys bon tate le bom mebane ba kena man ba kena ba lo reka di pilisi ba lo reka ebile ke upola ke botsa this lady ke sisi because haki kana na shop nyena ki gene ki sheba di sex toys sene ke batla sene se hlola ki demonstrate ka tsona no so ki sheba so le ke bona batho ba ntse ba kena ene ba kena ba reka ba ya tswa ba ya kena ba tatile ba ya tswa so ke botsa this lady ke sisi amtshele ezizinto lamapilisi abantu bawathenga yathi no ati kukho amapilisi abantu bawafuna ene bawathenga emini bawareka musiara ne now haketswa something iruhunna these people most about barrakan the pills but basadi barrakan the things the lotion that's a song for hore libe drive sex drive ya lona ibe udim most ya the efforts o tsena tsa bo di pills tsa bo di in tsa bo mpeso most of them guys ha di etswe ke banna le basadi ha di etswe manyalo di etswa mona mjolo man mo re impressa nante re impressa ba bona mjolong ha ke tsebe why sex ya mjolong re impressa and o tolo re impressa na jole bile there is no future kara motho no how the alena future halena le future alena le plan alena le but sex ya stratum sex ya majola sex ya batho ba jolang ha ke so bone sex e etsetswang di efforts jole ka yeng hey sex e etswa di efforts yo go and check most about banyalane guys most about banyalane asebona habani body pills habani in habas aba and guys kilo jet hagili mona bloemfontein kilo adult shop kilo rek ndinto tse dintse ne kilo di reka mo you know guys I was shocked but buy kena money shop onyenu ene kilo yona ele di white maburu ba tsama le di couple tsa bona ba tsama monna le mosadi ba tsama le di couple tsa bona ba lo reka dinto tsa come to black people abantu abamnyama ba yenzi lonto re kampara na di pizza re lona di pizza for di nyati tsa rona re nwe di pizza for di girlfriend tsa rona re nwe di pizza li tshase basadi ti li tshase ka dinto tse tsa on le be le sex drive but every effort e kana what's why le yetsetsa
le etsetsa mjolong le etsetsa mjolong le etsa from mjolong le etsetsa mjolong that is why hana ntse ke na le lebu mo there was a time ke le raya Alwal North no ntong not Alwal North ke ka Queenstown ke ne ke lo reka dintho tsene ke batla di rekisa ne ke batla go rekisa dintho for banna le basadi ke kopa di lata ebile ke kopa di lata se ke la tsamaya Queenstown ke lo reka mtsetse but ne ke tlo di rekisa le no ke bone that ba ntse ba di rekisa ona le batho ba rekisang dintho tsena mme ya ka ne ke batla go di rekisa ntho tsena but ne ke di rekile because ke batla go di bona ke tse dintho tse ke tse o di sebedisa o le mosadi o sebedisa ntho tsena mosadi o kgona ho sebedisa ntho in the plate again. Actually, it's just that I did not have time. I just but I drove from Bloemfontein to Queenstown. Kilo boats about 200 guys. Sex at Amanyalo di Shuile. About to the sex drive it's one of the Shuile, but Shuile. I want to boost because Nikmato Rixa the product it's more like a freedom. That is why Nernalbo Puduza Nernalbo in. Those are the things that need to choose about car sex drive. For next about 2 days about Bassa Nyalang. But Nekbaka would kill it about by me swing, but Wakaramanyal. And the Liskela yet a secret. Tintotal is a secret. That is why Kirata Mahoa. When buyer into the show points and at the sex toy, buy and the Basadi Babo. So le nonali pizza, le nodi bo usi le tsatsa ka dinto kitse integrate skill le tsatsa ka dinto tsena batla le petile le tsatsetsa for ntho le tsatsa for dinyatsi tsa lona kitse le tsatsa dinyatsi tsa lona dinata kitse tse ding ke dipilisi mo dinata dinto tsena I had to go. Ke batla ho lo check or but what are the things o banna ba ka di sebetsang le basadi ba bona e seng hore ba di sebedise le dinyatsi tsa bona because ke na le bothata ba hore banna ba bangata we re impressa dinyatsi tsa rona re impressa bas di girlfriend tsa lona le lona basadi le impressa di boyfriend tsa lona but effort ene le tshwantseng le etsa manyalo a lona a le etsa there is nothing wrong hore linke unke monna wa ha le tsama boosting sex drive. There is nothing wrong. There is nothing wrong. But aliyeti guys. Aliyeti. Banna bali nwela di pizza luna basa di timbasa nyalwa. Ele halu katile le excited le filor luna le joa hamnat kandi le joa ka di pizza. But kana gote how no nyetso
Eish, guys, it's just that business here, this thing, make battle to yes. Telling the demo, make battle to yes, make it to yes, it's a banner, libasati. And there was a time when I read about Puduta, Lilebo, really rexit about two, Dotoba, Puduta, Basadi by Puduta, Basapa. Nereba Jota Rascala Ipat, Jota Munawahao, and a Lerekele Banabaluna into the Babustam. The honor we improve is at the sex of Nakaramanyalo. But come what might be Harriet. He also a Kibana Mujolo. Lilo Nabataka Ramujolo, the effort is only the Mujolo, Kadi sex, Salona, the Kadi Taili Salona, Libizili at the Taili quotes, the Tailitable Brock, Bojeki China, the quotes, the Tailitable Jeki China, Bofandam, Bochak Norris. But the Tailitan and Lydia Manyalong alone. And Lydia man mo literally build the thing. And Lydia next. But Manya the Mujolong, the relationship in later the Tailitable problem both Jackie China, Bochak Norris, later Tailito quotes. Lintenampi, guys. Until we understand or effort to build our marriage. And because when the effort to sex alone is good. Sex is good. You talk about to spend that together. Key advantage. You spend that together. We are somewhere. The partner you go somewhere. It's into a real and you're told today. The book leading at Titaluna, the book leading at Titaluna, the book about to the book about to. But you don't book your husband, your couple, wife. Ali book in Basadi. But libuka le banna babatu, libuka le basadi babatu. And I feel man later the sex is good because money emule mutile I prepare le anule pizza anule di lunadi hali tretina le feel man le excel. But ali karama nyalo alun hali di eti di ntote. Na guys, wabanana kiko yeta business yana urekisa di ntote. Kiko yeta. And I keep at it and I affect about it and I need after effect. But na Mohanki yetam, Kiko yeta for Mona Masad, Kiko yeta for couple. Kiko yeta into I'm going to make sure that Kiko Rexeta the couple. I get to Rexa pizza na for Mona. Mona no pizza liwani, Mosadi and Ahami pizza. Mona sexually active, Mosadi house sexually active. Nene Mosadi and not seven said in total item, or sexual active, una di syrup, uyeta in, or sexually active, Mona yana, house sexual active. And that is why. When Mona is sexual active, now end up with some ulo cheater because now you are sexual active. Musado you are not sexual active because we're not unwadi pizza, unwadi into only one. You are sexual active, but kabu madimadi, sexual active bona we have for when not your partner. You are doing that for you, and then how to tell him when also many energy, also jolly we are dignity, ulo eva sexually dignity, but. Uno chantu to say muna wow kapau to say musadu lena abe sexual active. Now guys, musanki yetam musanki yetam. Mark my words, bro. Mark my words. And I have a hupuna ne riyet and chow rixa bo pudutal boy. Ne rexet abana labasadi honamo. Nelsa rexi for banda kapabasadi fair. Because I understand or it's very important to both of you live sexually active. When not the munna wow, kapa when not the musadu. Because when only sexual active only one. Keman mo musadu and akoban lazy, kapa munna wa bebe lazy. How about lazy? We're not to it. Automatic yes start to one because when now you are sexual active. Na guys little sorry na kitoli yete tadintotena katatilene. Make wait and see. Just that not join soka kibane now. Little na you soka kipana ko. Yaudi check yete and kidiyete. But if nga di check ka fumana di right ka google ka check hande ka time. Guys, I'm not like na kitore tsambana le basadi, not basadi kefela kapabana fela. No, I'm not going to do that. Because when banwa di pizza kapaba, banwa di ntote wa find that energy. Basa no le basadi babona. Oksala ile pretele tile tjo li chita basadi balona kapa li chita bana balona. So lona ba yesin. Lona ba sa nyalwang. Ntongwe ke rata.
ba bang ba lona tlo ke di jwetse ho etsala lona ba nyetse ba sa nyalwang when o jwala le monna motho kapa o jwala le mosadi wa motho ha tla ho wena a tlo kopana le wena wa tseba hore okay ke lo kopana le side chick ya ka ke lo kopana le nyatsi ya ka automatically o tlo prepare because wa tseba hore tlo kopana le wena for a week kapa for 2 days kapa for that weekend wa tseba hore tlo kopana le wena for that weekend kapa tlo kopana le wena for letsatsi le one automatically ba tlo tla ba prepare that shona le banna ba tla ba nwele dinto because wa tseba hore o tlo eva sex le wena so o tla I prepare tse wena now lona be le itse hore hell nyatsi ya ka e good sexually kapa side chick ya ka kapa monna no o good sexually can't you know it is because ba tla ba prepare tse lona and ba tla ba prepare tse lona why because ba tseba hore it's just a one-off thing so ba tla ba prepare ba nwele ba etsa and that is why today le nahana hore batho bana ba good sexual can't you know sometimes how good but it's just that ba tla ba preparing but that preparation ke ntho le tshwantse la iketsetsa lona ka tlong o tshware monna wa hao ka letsoa kapa o tshware mosadi wa ka letsoa ha le qetile le shopong ya di adult ha le kana mo le fihlela ba jwetsa re monna le mosadi re kopa dintho tse ka re thusang hore booster energy ya rona simple and matlek guys simple and matlek pretty done can it no the effort is already at some jolo mona kitse we are doing lot of efforts so something very idea sa manyalo a rona le di relationship I mean especially manyalo a rona na guys ke tlo yetsa ntho ke tswa Queenstown ke tswa check or ke dintho tse good for banna le basadi e seng for rona banna re le ba no for banna le basadi because monate o tshwantse re utlwe re le babedi ka tlong we need to feel that re utlwe monate both of us ka tlong ya rona ha ntse ke nyetse nna ha ntse ke nyetse guys ke ne ke hopola re le Durban ha le ex wife yak ke hopola re le Durban ke ne ke mo ke ra shopong ya di adult ra shopong ya di adult ari yana so ke ne shopong ka rotlo ken hari yo na ke di tlwaela di shopong tsene ka no rotlo ken ka rile ke re when re tsamaile we need to enjoy let's go and check re tlo thola eng dintho tse re tlo etsang gore be monate re tsamaile we must enjoy because really monna le mosadi I did not do that to the girlfriend I did that nna ka tsamaka shopong ya di adult ke le ntho Durban ka fihla ka ken ka ra re kena re le babedi ka ra re she ke a sa batla se comfortable etsa re qeteletse re tswile mara re sa reka next but nna ne ke le willing gore we must have toys so nna le yena re tlo bapalang ka tsona re enjoy nna le mosadi re enjoy e se nna le girlfriend nna le mosadi I believe so much tabeng ya gore monna le mosadi wa ba enjoy sex ya bona I believe so much that is why ke re nna dintho tsena ke tswa Queenstown ke lo di batla ke ne ebile ne ke lo research nna because ne ke batla go tsang ke tlo le research ne ke lo research ka fihla ka di reka ka re ke batla bona tsena ba re tsena di etsa so le so di sebetsa so le so it's just that the only thing in shapile ko I did not have time or ke tle ke gone o di etsa ke le rekisetse tsona lona banna le basadi e seng lona dinyatsi a di sebetse lona le ntena mpe dinyatsi because ko tone ya ka tswa le impressa na ka ntho e sa tlo mo le sebeletsa goodbye I love you my number is 073 202 9079 in our WhatsApp 073 202 9079 guys thank you so much arukopaneng next time leker fredag ki tse thudia ke batho ba motelele se ke phone ke le motelele I love you guys bye